Uvod, Vedsko učenje, predavanje Njegove božanske milosti Ače Bhaktivedante Swamija Prabhupada, održano 6. oktobra 1969. godine u dvorani Conway u Londonu. Dame i gospodo, tema današnjeg predavanja su vedska učenja. Šta su vede? Sanskritski koren reči veda može se tumačiti na različite načine, ali konačni smisao je isti. Veda znači znanje. Svako znanje koje prihvatate je veda, jer su vedska uputstva izvorno znanje. U uslovljenom stanju naše znanje je podložno mnogim nedostacima. Za razliku od oslobođene duše, uslovljena duša ima 4 nedostatka. Prvi je da mora činiti greške. Na primjer, Mahatmu Gandija u našoj zemlji smatraju velikom ličnošću, ali je počinio mnogo grešaka. Čak i u posljednjem razdoblju njegovog života pomoćnik ga je upozorio. Mahatma Gandhi, nemoj ići na sastanak u New Delhi. Čuo sam od nekih prijatelja da preti opasnost, ali on nije poslušao i bio je ubijen. Mnoge velike ličnosti, kao što su Mahatma Gandhi i predsjednik Kennedy, čine greške. Grešiti ljudski, to je jedan od nedostataka uslovljene duše. Drugi nedostatak je podložnost iluziji. Biti u iluziji znači prihvatiti maju, ono što nije onako kako se čini. Maja doslovno znači ono što nije. Svako prihvata telo za jasno. Ako vas upitam šta ste, reći ćete ja sam John, ja sam bogataš, ja sam ovo, ja sam ono. Sve su to telesna poistovjećivanja, ali vi niste telo. To je iluzija. Treći nedostatak je sklonost ka varanju. Svako voli da vara drugi. I najveća budala se predstavlja kao vrlo inteligentan čovjek. Mada je već istaknuto da je u iluziji i da greši, umovaće, ja mislim ovako, ali ne poznaje čak ni samog sebe. Piše knjige o filozofiji, iako je pun nedostataka. To je njegova bolest, to je varanje. Na kraju, naša čula su nesavršena. Ponosni smo na svoje oči. Često nas izazivaju. Možete li da mi pokažete Boga? Ali da li vi imate oči kojima možete vidjeti Boga? Ako nemate oči, nikada nećete vidjeti. Kada bi sada u sobi nestalo svetlo, ne biste mogli da vidite ni svoje ruke. Kakva je onda naša moć gledanja? Ne možemo očekivati da ćemo steći znanje, vedu, nesavršenim čulima. Sa svim tim nedostacima u uslovljenom životu ne možemo nikome dati savršeno znanje. Mi sami smo nesavršeni. Zato prihvatamo vede kakve jesu. Vede možete da smatrate hinduskim spisima, ali reč Hindu je stranog porekla. Mi nismo Hindusi. Pravi izraz je Varnašama. Taj izraz ukazuje na sledbenike veda. One koji prihvataju osmorostruku podjelu ljudskog društva na varne i ašrame. Postoje 4 društvena staleža i 4 duhovna reda. To se naziva Varnašama. U Bhagavad Giti je rečeno, ovi staleži postoje svuda, jer ih je stvorio Bog. Društvo je podeljeno na brahmane, kšatrije, vajšije i šudre. Brahmane su vrlo inteligentni ljudi koji znaju šta je brahman. Za njima slede kšatrije, administrativni stalež. Zatim vajšije, trgovci. Ove prirodne staleže nalazimo svuda. To je vedsko načelo i mi ga prihvatamo. Vedska načela se prihvataju kao neoboriva istina, jer ne mogu biti pogrešna.
Na primjer, u Indiji se kravlja balega smatra čistom, iako je životinjski izmet. U Vedama na jednom mjestu možete naći odredbu da se morate odmah okupati ako dodirnete izmet. Na drugom mjestu je rečeno da je kravlja balega čista. Ako nečisto mjesto premažete kravljom balegom, postaće čisto. Prema običnom shvatanju to je protivrečno. U stvari i jeste protivrečno s obične tačke gledišta, ali nije pogrešno. To je činjenica. Jedan istaknuti naučnik i doktor iz Kalkute je analizirao kravlju balegu i otkrio da ima sva antiseptička svojstva. Ako u Indiji jedan čovjek kaže drugome, moraš to da učiniš, on može da odgovori, šta želiš time da kažeš, zar je to vedska naredba koju moram da poslušam bez prigovora. Vedske naredbe ne možemo da tumačimo, ali ako pažljivo proučimo zašto su date, vidjet ćemo da su sve ispravne. Vede nisu zbirke ljudskog znanja. Vedsko znanje potiče iz duhovnog sveta, od Gospoda Kršna. Drugo ime za Vede je Šruti. Reč Šruti se odnosi na znanje koje se stiče slušanjem. To nije eksperimentalno znanje. Šruti se upoređuje s majkom. Od majke učimo toliko mnogo stvari. Na primjer, ako želite da znate ko vam je otac, ko može da vam odgovori? Majka. Ako vam kaže, ovo je tvoj otac, morate to da prihvatite. Eksperimentalnim putem ne možete saznati ko vam je otac. Slično tome, ako želite da steknete znanje o onome što je izvan dosega vašeg iskustva, vašeg eksperimentalnog znanja i čulnih delatnosti, morate da prihvatite Vede. Nema govora o eksperimentisanju. Eksperimenti su već izvedeni i istina je utvrđena. Majčinu izjavu morate da prihvatite kao istinu. Nema drugog načina. Vede se smatraju majkom, a Brahma dedom, praocem, jer je prvi primio vedsko znanje. U početku prvo živo biće je bio Brahma. On je primio vedsko znanje i preneo ga Naradi i drugim učenicima i sinovima, a oni su ga preneli svojim učenicima. Tako se vedsko znanje prenosi učeničkim nasleđem. U Bhagavad Giti je potvrđeno da se vedsko znanje spoznaje na taj način. Eksperimentalnim putem možete doći do istog zaključka, ali da biste uštedili vreme, trebalo bi da prihvatite vedske izjave. Ako želite da znate ko vam je otac i ako majku prihvatite kao autoritet, onda bez raspravljanja možete prihvatiti što god da vam kaže. Postoje 3 vrste svedočanstava: Pratjakša, Anumana i Šabda. Pratjakša znači neposredno svedočanstvo. Neposredno svedočanstvo nije dobro, jer su naša čula nesavršena. Svakog dana vidimo sunce i ono nam izgleda kao maleni krug, ali u stvari veće od mnogih planeta. Kakva je korist od takvog posmatranja? Zato moramo da čitamo knjige i na taj način steknemo znanje o suncu. Neposredno iskustvo nije savršeno. Anumana, induktivno znanje, zasniva se na pretpostavci. To bi moglo da bude ovako. Na primjer, Darwinova teorija tvrdi da su se stvari desile na ovaj ili onaj način, ali to nije nauka, to je predlog i nije savršeno. Ali znanje primenjeno iz autoritativnih izvora je savršeno. Kada od autoriteta s radio stanice čujete najavu programa, prihvatate, ne poričete i ne morate da eksperimentišete, jer ste primili iz autoritativnih izvora. Vedsko znanje se naziva Šabda Pramana, kao i Šruti. Šruti znači da ga moramo primiti slušanjem.
Vede poučavaju da samo slušajući od autoriteta možemo shvatiti transcendentalno znanje. Transcendentalno znanje ne potiče iz ovog univerzuma. Znanje ovog univerzuma je materijalno, a znanje izvan njega transcendentalno. Ne možemo prići čak ni granicama univerzuma. Kako onda možemo da odemo u duhovni svijet? Zato nije moguće da steknemo pravo znanje.